Horas mau bata ganupan Bapak Inang sonai gina poso ni kurien Tuhan ijabe pita marianan dan selamat pagi. Paima iteruskan hita horjata bani sogoton biar tangar hita malobe hatai nai bata renungan bata lamar horja ibaga sadarion martonggo mahita. Terima kasih mabamuham Tuhan Yesus Tuhan nami nama muhoi hanami humbani podoman nami. Sihol iteruskan hanami horja nami ibagas pangarapan. Riap pakon ham hanai marhorja dobo bani pandiluan nami bei haganupan. Amin. Hatai ne bata sogoton hita ganupan. Aima na tersurat bani kitab Daniel bindu 4 ayat 37. Sonon ma hata ne bata. Halani ai au Nebukadnesar memuji anjaha pasangapkon. Anjaha patimbulkon raja na inagori atas ai. Ai si tongdo sagala pambahenan ni anjaha pitor sagala dalan ni anjaha margogo ia paturuhkon sigijang uhur aima dasni hita haganupan Nebukadnesar aima raja ni halak Babil na memenangkan peperangan bahkan na menaklukkan halak Israel sehingga Israel berada di bawah kekuasaan nih Babil. Raja Nebukadnesar adalah raja naseng menandai nebata. Bahkan kategori raja yang sombong, gijang maruhur. Nebukadnesar membain patung, bahkan menganjurkan kepada Israel mabain patung Nebukadnesar 60 hasta gijang nih. Janah 50 hasta bolak nih. Ganupan Israel pakon halak Babil maningun marsombah anjaha maningun manobut Nebukadnesar aima nebata. Halanya ita haganupan Daniel nadihut homani huhabuangan Babil riap pakon Sadrak dan Mesak adalah kelompok Israel menolak aturan bahkan langrasi dia dihut marsombah hubani Nebukadnesar. Halanya ima Nebukadnesar sangat marah bahkan mempersiapkan api pamurunan hubani halak na menentang bahkan hubani halak na langra marsombah hubani Nebukadnesar. Halanya itu haganupan maningun ipa masuk ma si Daniel, Sadrak dan Mesak hubagas api pamurunan nasonin gajak ni tumang. Karena mereka lang taat, lang ramar sombah hubai Nebukadnesar. Ketika Daniel, Sadrak dan Mesak ipa masuk hubagas api pamurunan, luar biasa ternyata si dia lang adong nama tutung, bahkan sada jambulan pelang matutung. Bahkan Nebukadnesar mengidah 4 halak ibagas api pamurunan ai. Sementara naipa masuk hujai ai matulu halak. Adong naibata marhiteton duini maka somani Sadrak, Mesak dan Daniel di dalam api. Mengidah aima maka merubah pikiran nih Nebukadnesar. Bahkan dia menjadi percaya kepada Tuhan. Hapor sayao ni Daniel, pakon Sadrak dan Mesak membain tunduk juga Nebukadnesar hubani nebata. Kita haganupan nahinarge baga Yesus Kristus. Totu hita dosonari Daniel masa kini. Nah terus berjuang untuk mempertahankan iman percaya kita. Age ijah hita marianan porisonaha pekeadaan nih go kehidupan ta tantangan manosak goluhta maningun do mampu hita patardahkon bahasa nai bata aima na membela pakon na ramot-kon hita anjaha ICPHP ini mampu do mengalami perubahan ketika nebata patardahkon diri ni itongah-tongah nih kehidupan on.
Na parpudi sahalita ganupan ase diharma hita lang marnamubah maka persayai pakon manombah nai bata. Janah ulang rahita tunduk di bawah kuasa ni dunia on, tapi tunduklah di bawah kuasa ni nai bata. Amin martonggo hita. Tuhan ajari hamba nami mampu bersaksi lewat haporsayaon nami seperti Daniel, Sadrak dan Mesak, sehingga Raja Nebukadnezar juga tunduk kepada Tuhan. Tuhan na persaya sonari i dunia on menjadi saksi ni ham, bahasa lang ongga itadikon ham, bahkan lang ongga Tuhan ipailah ham itonga-tonga ni dunia on. Halaniai marhorja mahanami janah ibagas pandiloon na humbamu riap ham pakon hanami anja hanami pakon ham meneruskan perdalanan ni goluh nami itanohon. Jadi mahanami Tuhan Daniel masa kini yang selalu mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Amin.